Kisau teli kisang bhalang bahakmat ka rilom khasi jaintia, kata ka khasi student union, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, ka Ribhoi Youth Federation, barka Hinyo Trap National Youth Front, kilaya syakmat ban pen imbiang ya ka isu dawa inner line permit, da ka ba kila khot da ka jinyalang paiba ya kirang ba snong. Iaka jinyalang paiba bat kirang ba snong ki sau Seng kila khot penlong ha ka arterik ubnai leber ha Umsning auditorium kaba kirang ba snong ki bana ki snong ba pher ka Thain Umsning Ribhoi district kilawan ban shimbenta. Kisau Seng bakli du da presiden ka KSU ba Lambok Star Marngar, presiden ka FKJGP uba Wilbert Rani, presiden ka RBYF uba BP Thankyu, presiden ka HNYF uba Sadon Bla, lembat kiwi ki nongyelam kite kiseng, kila pensyai pa iba halor kate ka Ishu, bat pensyai ru, baki sngokmen ba wat ki rang ba snong ru, ki ai ka Kyrshan ya kate ka Phang, bandawa biang ya ka Ishu Sateng, baka sorkar keme baka sorkar jela, kempat pentrai kam tang hakane ka jela. Lapen long ru ya ki kenta ya ther ya tai halor ketika Ishu Sateng, hapadang ki nongyalam snong, bar ka jingbatai benia kumno baki paiba nongsong snong, kinmi syakmat ban ai ka Kyrshan ya ketika Ishu, jong ka jait ben riu, ka ILP, ka balong ka sti, ka jingyada ha ka jait ben riu hi borok ka wei. Ngiya dalang ni koi kani nuk sama kita kam nulung ba kam tam jo sunong kani ka juk ba kani ka yang ya keren sang kata ka kram kowen kat kanda ba tolong duku ka dai kami inti na ori China ya keren ya panya deng mas handai ini mentam den koi do panya deng mas ngakwang ka dong pangim simla ting yu ta virus ba ka perthegi ya keren mentai ya ting yu ta virus bakum kejat benda kira-kira mentar di kau tadi kisah. Berpenkan tentang dong kami di ani kan, abang ipan di ani kan, bosin, kadai hapan don kejengnya kan hasurok hamadan berkontak kita. Kami persang berkeli berkeli banyak masyarakat. Shanu kapoi kita kalenti jom doa ARB, tak resolution. Shanu kapoi kita emarasi kalau long ani Islam arjatkan beliau. Kepas sosi, kau pergi parni, belum kinam susah, kisah bertam. Aku akan keren kebasai kalau kesoka gong, tangsa abisha, kesoka dia yang tak MRSS eru, tangsa abisha, kesoka dia yang tak resolution cuma biru, bangiru penting. Om tang kesoka dia kebisha yang tak MRSS aktivisi, wat kajing bisha, coba jelaru kadang bisha kita kan. Barang ipan ikan dipersang bantun kelan nasional bersatai kadang keren lagi sini pada kisah lah dan pedang kacing lah jilong cuman jaga jadi benda lagi sini dipersang panjang dan kewaipat garanti kebahapannya dah dan bermat berpak yang gini kisah lah kisah yang anti bagian kunti kebabakalan lapan kan ramai degile kabihan dong kini inong berkeluar semua shanu kelawai jongkari berkacat untuk kelawai daya lor kata pernah masuk mengidon kam jangan jingga teli kajing kesur ke baskan nawai koi unong sok kiet ki semua kita bar snong kita bar kam jangan bangin petklannya kini kesur kenang ba kata kajing dawa kajing mulut jom jala jom khamtam jom jadi beriu bitmi inti pasisin kasih bersoalong abang ikran ni menteri abang ikran ni jual kelas jom beriu jadi khas sini ngan si ikum ni mulai menunggu besar ni ngam tu menunggu besar nama kartung kali jom jomi kasih berlomba abang irusung abang lu makasih orang masuk ke masuk kacing kali boleh mentang boleh kita berikan ini apa kisah kasih boleh pun kita semua kita jiran sedih serum berni serum sedih boleh pun hampir beberapa tahun boleh pun kita menemui syatai sebab syamati syatai sebab wajai syatai sebab Thain jantia boleh kita menemui boleh menurut kita orang lagi bahawa di sini kita harus mengerti bahawa di sini bersepi kita kasih terlalu Asal lebih orang penting dalam ini asal lebih menjadi kesalahan orang kita nampak ini anda di mana besar di mana ibadah
away you no way you. They money but put what I should come but I want to come. They money but trust certified to whom in the concern. Shri Suman Su they receive ng dollar. But I'm sure one million now some ship of them I don't know. One million now. Nasukya. Don't kami kiba penang yang kami bekerja kami untuk mentaba nyihapan pekerjaan dan nyihap demi sana habis demi pada ban pelang jadi persat besarkan barang sedang Teng dong berpasang bawa ni, teng kem tu lakon lo tang teng sitan. Tesi lakon kem tu lakon demai, bukan dong berpasang lakon ketuga kejiman sampai jinglo. Dari nama kita hidau ketua kemudian kecil pencai sakadar wasno. Te ngapa yang ini yang wasno mau kibala wan badan kemensin kikian antar wasno. Pi kibalawan kemudian kecil pencai yang ini semalam kelayan kecil pencai. Te ini kecil pencai dan kena komiti. Buno hak agenda kabahak tu ban pencai semangat ni hak dan semangat ni ILP. Meeting will have first move that all the headmen from the district will call one more meeting, but it won't be a public meeting. It will be only held between the Rangba Shnong only. I hope we will convey the message and discuss with the Riboy Dorbar and Sunjuk Rangba Shnong Riboy district. Our move will be this will be the first letter that Rangba Shnong Riboy district will send a letter directly to the PM of India on regard of our demand of ILP. Will convey the message regarding the resolution passed by the 60s MLAs through in 2019, and I hope so, but it won't take long time. Riboy district will produce the first letter to the PM on demand regarding the implementation of ILP in the state of Meghalaya as a whole. The political rumors, I would say, that are spread around that NDA government might grant us ILP before the election. We are not sure. That is a political rumor I have said. But we as NGO, we are apolitical in this matter. We are not siding politics. We are not taking any political stance. Since it is a matter that we have to pursue, that we have pursued in 2013, and we will be continuing this movement till today also. And come election or no election, that is not our concern. We will pressure the matter, the subject matter, that is the implementation of ILP, in a neutral and as a kind of follow-up to what we have done in the previous years. What will be your message to the general public of citizens? The message that I would like to send to the general public of the state that about almost a year now, about a year now we are going to have an election. So I think ILP is in the heart and mind of most of the voters who are the indigenous people of the state. I think pressure must be given to all political parties, be it regional or national parties, that they should one of the program of the political party who are decided to contest election, that they should incorporate the implementation of ILP in the state of Meghalaya, and the voters also should judge political parties on that issue as a primary issue.